yes. Papa, the Honorable Kennedy Agyapong cancer asem na odika. Odika. The intia odika ne se o hwe amamman a etumpon no a ni nyina agina enyuma so. Okay. Na oman a yewo mu ade a tete youth ne hwehwa ne te ye benya obi a obebie enyuma e de amaye. Sanity. By o hwe ya memu a yebu okromu ana ye mpanifo na ya na ebebu oman no. Obehwe mu no na adwuma bia ni ha wono ankasa timi abie. Okay. Na aya no mo ka se yi benfo bu bedi te ayi aponche ka so be ma fever eduru aya ahwe ne jonso. Se ye hunu ade nti awo obetimi amaye nwuma aye. Na wo de aye example e de amaye. Wo hwe China omukuro na even obi garage kura ye company. Sanity. Obi garage awo e company. Na ye hwe de honorable e kana e no kretro do because enuma na ye hia wo man we mu. Akufo-Addo ababa ye ne de. Enti se ye nya obi a school na yakọ no ehu betimi aba mfa so amaye ene de. So ono to betimi aba be bie enuma na school for no to etimi enya enuma ne bi aye den e de aye. Because we check Kennedy motorway so enuma kese papa na bia. Na otimi se ono kase obetimi abedu o man so amma ye enuma ya nye na tinye ya nye na tinye okay omo maka no draw say omo ye bibi by ye wura Bawumia minim na adwuma ba metima ka say alankasin so ye bibi ba omo nyina omo nto Kennedy Agyapong onipa a wonya sika fra ma no ne no otimi de be bie bibi wa ha ne de na otimi say mine na adwempa wo ni tirim enkwase asem no ompe say yesi edi ne nsem keka bi eti di anka ye ntime nto abana ma no ba on pesisie wo ye obi a on pesisie wo ye obi a so bra wo ko bra ye ne tanka ne nyuma obetime bie o akwantuom ba watimi di aba o man Ghana obebie say ye nya nyuma ne be nya dai enye omo maka papa mu nya ska dan no makoto abruchire won ti say even say me no be ya adwen ofa tanka ye Ghana fo nyina ka ye ho bom onipa bi a oba bebu o man ye timi bisa ne nyuma ye ma ho kwan na ye timi ko nanim bisa say no okay wusu baba bebu o man no o man na oba bebu no dia na wa ye o man mu dia dan say wo ba no wo betimi baba ye bibi foforo amaye so what I say by sa kwanya no ye nya obi hwe obi ho an ofe no akoto abama no o we dia no ye me fenti e me to abama no na an ofe to light an ofe ntia light dey o so what I say and an ofe mienuma eto oba no odre wanya no se na ho ofe ntia so odre ma o ne wo twetwa no na wa ba betere mu adika no ba ye nya obi a obetimi de ne mu achi wo se me bay eye nyuma na emom de insert estin but medie ne enti so man no me di president kramu nya me ho fato de a ene na me beti so a edom na ebenya me ho fato enti Kennedy de me ne ya adwene because see ye hwe wo mu eba ni nyina obi ani hu a nsusu se obi ani hu a watumi abi adwuma wafa nipa workers be 1000 ebi nti but ono okura workers more than 7000 osan guso ebiebie nyuma a eno nso ewia 2024 mu no wose say nyuma na wose ebie de kura de be san fa workers more than 1000 aka ho ndi no wo hwa question na obisa no se ne wo ka no odi bisa ehun se Nana Akufo-Addo baaye no obe ono no the background no hwa e school yes wo hwe ne nkrofo a wo makoko school aduru achi nya nti obaye say free SHS what you buy ana otime yes ana otime because our honing there yes our honing there enti ebinom so ka say Canadian so hwe ne background wa business eno ana wa ya enu masem enti no nka yemfa akonya no emma no enhwe na nka ono nso no nipa ko school ebinom awie school so many years omo enya adwuma nye ti no yemfa ma Canada woni sa nkrofo no so ya papa me no mo nyina ya adwene eno na me di kan ne se enka obi biara won se nka Ghana fo ne ye me asem yi be ya adwene na ye nyina ye de akobe nkromu a enka de Canada kan no sebe se nye Kennedy mkwampo na ye wo obi a ono so ba ono so kita nnuma e wo man ni mu a ye nya na ho mfaso a dan nkrofo ne na ese ye hwe Ghana se ye nnuma and now no Jonathan tena wo di atemu nyina ye nnuma atemu
o ti wa o di atemu nyina e na o man ni adwuma nim so what I say adwuma nim e na technical school na ye ko ye no ye said that practical asene said that ye more enti onipa ni wie sa school ni kura woni nimdie bia ye say ono ankasa mpo de tackle ni nyuma na papa ususu say nia honorable Canada Agyapong kan MPP delegate no ebe gina tum because Ghana ha no edumre bia ye say obi a dwene ne selfish interest ho yes and na come back ebinom dwene ne omu benya gomboto omu benya di ni ade ho ususu say eduru bre say delegate no etnase na 77 prejudice omu edwene niema ho ba ko mienu no mo dwene oman no ho se ne obeba obetuma ye oman ni ye na se yetoma no ofa asema me kan bia bi mu betwema no asi bone bai esemeka onipa bi asebi odwene nipa adwene onipa bi asebi odwene nipa adwene no onko di ne yefunu ati onko di de ono nko abenya enti na esa ukoje bribe bi na ukofa onipa bi a omoa oman no edi ne beti so ubesumesu because sasika no ebia na adwuma ani oman mu anase bibi a wuntini fanye obedi awie sesi a na wudi wie bi sa wo se nipa na wode na beti so na omoa ye no wutika to wadi awie afa wo betena echi ato ayampia wo beke kan sem enwu hia ye won krofobia o ma peja krofobia do o ma beti so a o ma judi o mbedi adi awie na o mo tere wom o se asem ba ko a na honorable Canada Agyapong so esan kan se o se ope Ibrahim asem yes because Ibrahim ebiebie enwuma e wo Ghana ama nipa enya bi ye Ghana ha ade ba ko a ya na ha adwen pa ne se aban bi eba so na ohunu se ni opponent bi ewo ebie enwuma bi ni ade a omu de omu ani esi so se de be ya na adwuma kora na ombegu na ombede omu ebegu no but utie honorable Canada Agyapong a o praise Ibrahim Mahama se na wusi hu no papa wa se ye mpanifo no ma bedi oman ne tu ni nyina ye nya atwomfo Akufo-Addo Mahama o san preso beba omu nyina ye nya atwom se obi kita adwuma na se omu ba so a na omu kwan ya ombefa so ombe break wa adwuma na o kire bi no wantimi amasoro no an kotopoto o party anta manama enti kwan ya yebefa so a wo yebebọ fom no na se mpanifo we dwi sa dwi we na yeda toto abama omo papa se yeda toto abama sa nkrofo we ya na yenya ye to aba ne yenya nsa wo he sabi obi ekukuru a esa ye boa ne mani timi peja ye oman ni mu no de wo sabi Kennedy president Ibrahim no wutimi se onu so the omunyina wo the same field it is oba bedia bitimi so be shop boy ne class na ma ne eso ye no wetimi aye because odwe member nipa sabi ye wo oman ni mu no odwe wo mu na se oba na obi ye adwuma na obegu no na wo se wo kwa akobie bia ye dwa Akufo-Addo ba ye nkrofo onwuma break ye nya asem ketwa afa na wo se wo peja adwuma na wo gu obi de se wo peja obi de be da na peja anya adwuma Mahama so ba the same thing it is ye nya obi ono se obeba be peja adwuma sabi wo NDC wo MPP o emfa no na so to be peja eti ye nyina ede ya ho den ene ye nyansa ta na ti ma obi nkoje di obedi nene enkoto abentia no di obedi nene ti ukoto abetia na menu mienu ebesu menu mienu nyina bebo mo esu because of free so ade obeba no ne oba no menyi ni so obeba bebo o man no because o ma ye mpo no watime biebi no o kan se bi se ne yiriko store West Africa nyina ne na yiriko enipa ye adwuma wo nya na ketwa wa biebi enuma ebi timi 4000 ebi na utimi cha owonim eti youth na ye wo man ni mu no mo bi enkoje di obedi nene eno nene ye dwene especially delegate na yes obi be kwa kwaje adi abeto abetia no na owi awasa abetra o se ka wo fi se yetimi peja na enwuma bi sabi ukonya adwuma bi na wo ye ne da bia wo takọ wanu a se no anu no didi se wo beto me me ho beto me kro no be tutu so ati ati nti no fa de wo ho no yo